imao sam prekupio razgovor sa Tudmanom. U jednom momentu on je meni kazao, sjetio se 39. godine kako je bilo. Sjeli se fino, Srbi, Hrvati, podijelili se. Vama se to može da dogoditi. Kad ne vidite tu realnu stvar, a tad nije bilo Alije Izetbegovića. Znate, to je ta stvar. Život osnivača i vođe najmasovnije političke stranke u povijesti Bosne. Život jednog državnika, ratnog komandanta i nedvojbeno život najpriznatijeg lidera svoga naroda u cijeloj njegovoj historiji. Ja ću iz sve srca zaželiti i zamoliti Boga da nam pomogne da vaša očekivanja i našeg naroda ispunimo i da vas koji ste nas izabrali i naš muslimanski narod ne razočaramo. Bosna i Hercegovina i njeni građani, a time i muslimanski narod, prolaze kroz najdramatičnije trenutke u posljednjih 100 godina svoje istorije. Najkraće su izbori između rata i mira. Bosna i ranije znala i za rat i za mir. Rat u današnjoj Bosni bio bi totalni rat, a neki novi kartografi, potpuno lišeni svijesti da sjede na buretu baruta, iscrtavaju neke nove karte i naveliko dijele Bosnu. Ako bure baruta eksplodira, nestaće sve u dimu i sramoti, ostaće samo 3 iskrvavljena i poražena naroda, izbezumljena i srozana na granice barbarstva. A početio bi ovdje vas, sastanak koji je održan 10. juna 1991. godine. I na proglas koji smo sada dali 10 mjeseci prije početka. Mi smo u junu mjesecu vidjeli i suočavaju sa politikom djelušta države, hegemonije i da mi se srpih neće. I da prema tome danas formiramo Vijeće nacionalne odbrane. Formirali njegov vojno krilo PL, tako je. On je meni rekao tada, vi, gospodine Izetbegoviću, ne znate s kim imate posla. Oni imaju nekoliko hiljada tenkova, oni imaju nekoliko stotina borbenih aviona, oni imaju 3 do 4 hiljade artiljerijskih sredstava, oni imaju stokove oružja koje su gomilali 40 godina, je li vi to znate? Pa kako mislite da se odupre? Dosta nam je svojatanja Bosne. Ne dozvoljavamo više ni aluzije o podjeli Bosne. Muslimanski narod neće nestati. Ja poručujem gospodinu Karadžiću. Sa punom odgovornošću kažem ovdje, muslimanski narod oružjem će braniti Bosnu. Bog će pomoći narodu koji se bori za vjeru i slobodu. Dragi vojnici, pozdrav domovini! Dragi vojnici, Esselamu alejkum! Zato ste vi naš odgovor i naša poruka prijateljima i neprijateljima da nema pogodbe kada se radi o opstanku naroda i zemlje. Zaklinjem se da ćemo je dostojno nositi iz boja u boj do konačne pobjede, do slobodne Bosne i Hercegovine. Pozdravimo našu ratnu zastavu sa našim ratnim pokličem koji je odnio mnoge pobjede i odjeće i sutra. Allahu Akbar! Allahu Akbar!